Hagajing rakai first T20 haprengka India Persia ke England. Hagan ke jing rakai ke India kala khur ke nam job hadin bagalala bat limsuk ke England dah nyau weekend. Bad hagan ke jing rakai Usharma ulala ban nai lekai bha hakaba ulala ban kamai hadu nyau khandai runs tang naki live heu sau balls. Bad warun layo ban khur live weekend nak benta ke India. Hagajing rakai Indian Super League haprengka Bengaluru Persia ke Odisha. Haba pai syak ke jing rakai ke Odisha kala khur ke nam job adin bagalala ban pelim ya ka Bengaluru dan Laila R. Badhagan ke cing lekai Mauricio le yo ban tap R gol nak benta ke Odisha. Hagaji lekai Saudi Pro League hapreng ka kenhun ya lekai jung Benzema ke Al Ittihad Persia ke Al Shabab. Aba pai syak ke cing lekai ke Al Ittihad kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim ya ka Al Shabab da R la ka wei. Badhagan ke cing lekai Benzema le yo ban tap shigol nak benta ke Al Ittihad. Hagajing lakai UEFA Champion League haprem ka Celtic Persia ke Young Boys. Hagan ke cing lakai ka Celtic kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim ke Young Boys da shigol lanot. Baria ke shigol jong ka Celtic layo ban tap haga minit ke baprap nreu Lyngba ka ungol jong ka Young Boys. Hagajing lakai haprem ka AC Milan Persia ke Genoa. Haba pai shagane ke cing lakai ka AC Milan kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim ke Genoa da shigol lanon. Baria ke shigol jong ka AC Milan layo ban tap Lyngba Rafilio haga minit ke live nyau. Hagajing lakai hapreng ka Sparta Praha Persia ke Inter Milan. Haga ke cing lakai ka Inter Milan kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim ke Sparta Praha da shigol lanot. Baria ke shigol jong ka Inter Milan layo ban tap haga minit ke bakhat ar Lyngba Lautaro Martinez. Hagajing lakai hapreng ka Feyenoord Persia ke Bayern Munich. Haba pai syang ke cing lakai ka Feyenoord kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim suk ke Bayern Munich da lai lanot. Badia kini ki lai gol jaban tap haga minit ke ba arpeway sau peusan plus khandai bada haga minit ke ba prap khandai. Hagajing lakai hapreng ka Arsenal Persia ke Dynamo Zagreb. Haga ne ke cing lakai ka Arsenal kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Dynamo Zagreb da lai lanot. Badia kini ki lai gol juga Arsenal layo ban tap nengkong Lyngba Rice haga minit ke ba ar ya ke gol ke ba ar layo ban tap Lyngba Howard haga minit ke ban reu pen reu badia ke gol ke balai layo ban tap Lyngba Odegaard haga minit ke ba khandai peu plus iwei. Haga jinga lakai hapreng ka Real Madrid Persia ke RB Salzburg. Haba pai syak ne ke jinga lakai ka Real Madrid kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka RB Salzburg da san la ka wei. Badia gini ki san gol jong ka Real Madrid layo ban tap R gol Dau Rodrigo haga minit ke ba ar peu lai bad haga minit ke ba lai peu sau. Vinicius Junior ru layo ban tap R gol kata haga minit ke ba san peu san bad haga minit ke ba nyau nyau badu Mbappe layo ban tap shigol haga minit ke ba sau peu pra. Hagoi par kecing lakai Champion League hapreng ka PSG Persia ke Manchester City. Aba pai syak ne kecing lakai ke Manchester City kala khori ka namrem wala ka tamlu pashwa da Arlanot ya ka PSG Henry habakut kecing lakai ka PSG kala la ban limsuk ya ka Manchester City. Baleng bagar kecing job ka PSG kala kiu syak ka kerdan ka ba ar peu ar naga kerdan ka ba ar peu san kat ba ka Manchester City kala ha ban hiar syak ka kerdan ka ba ar peu san naga kerdan ka ba ar peu ar. Bar kane ka don jingma ya ka PSG pakani Rung syak wei pat ka kelah.